қырымым доған мескен. Нелер отты башыңдан, ярып бақсаң бір ташын, көкрегіңден от чықар. Бөле сөзлеріні Эшреф Мизаде ватанымызға бағышлап айтқан. Әлбетте шынды біз яш несіл ана топрағымызға қайтып, бұл вақияларны білмеге істейміз. Амма жауап берген топрақны біз аңлап оламаймыз. Чүнки бұл шейлерні башындан кечірген инсанлар күн-күнден азая. Бүгін тарих ізлері программасы бұлы ерлерден бірісі Сейтлер қасабасына yol ала. Район ақында малюматларға көре 17-ші асырда салғыр етегінде татарларының ерлешмесі сегитлер олған. О вақтлары бұл топрақлар Насыф қадылығына кіріп, Қарасу базар қаймақалынығына айыт олған. Қырым Русияге қошылған соң Перекоп уездіне бойсунған. 1805 сенесі Сейтлерде 8 азбарда 62 инсан яшағаны қайт етілі. Қырым женкінден соң бұл ерлі инсанларының чоқысы Түркиеге ижрет етелер. Бұл ерлер қадими заманлардан берлі бұғдай арпа өсіруінен беллідір. Екінші жиян женкі вақтында бұл ерлерінің инсанлары да ватан үшін күрештілер. 30 октября 1941 года 71 человек в составе Сетлерского партизанского отряда из поселка Сетлер, буквально с этих мест, с площади, двинулась в Крымские горы для того, чтобы участвовать в борьбе с фашистскими захватчиками. Поднялось в горы 71 человек, вернулось обратно 7 человек. То есть мы можем говорить и о подвиге, и о трагедии Сетлерского партизанского отряда. Собственно говоря, это было белое пятно в истории Сетлерского района. Нижнегорье газетасының тақымы бұл инсанларының адларыны тіклемек мақсадында қыдыру ішлеріні алып барды. Ве вақыт бұл қасабанен бағлы олған малюматны, әдіселеріні ве әлбетте яңылықларны айны мечмуада тапа білесіңіз. И в результате нам удалось создать историю отряда и опубликовать в 5 газетах историю этого отряда, подвиг и трагедия Сетлерского партизанского отряда. После этого, после проведенной работы, было найдено по документам в архиве, по воспоминаниям партизан 38 фамилий бойцов Сетлерского партизанского отряда, которые погибли в Крымских горах с оружием в руках. То есть это не пропавшие без вести, это погибшие с оружием в руках. В 2015 году, к 70-летию Победы, мы решили установить небольшой скромный обелиск в Крымских горах, вернее, в предгорьях, перед Караби, на подъеме на Караби-Яйлу, в зоне боевой ответственности Сетлерского партизанского отряда. И среди 38 погибших есть и фамилии крымских татар. Это Абибулла Амирханов, секретарь Сетлерского райкома партии, и Риза Зинеевич Амирханов, тоже коммунист, руководитель партийной ячейки. Бұл инсанлар да Қырым татар оларақ ватан ве Қырым үшін күрешкенінен бізім халқымызның рухына көтере. Сейтлер қасабасындан 10 тарафқа бұрылсаңыз, 2 километр ұзақлықта Бурнаш көйіне етіп келесіңіз. Женктен эвел 1948 сенеге қадар Уваровка Бурнаш адыны ташыған. Бурнаш қасабаның меркесіндегі көй сайылып, Бұйық Қарасув өзені сол тарафындан кече. Ве айны өзен салғырға түше. Көпірден соң Новоивановка, соң Семенное адлы көйі де бір көй шураға бақалар.
Нова Ивановка көйүнден трасса сызны Кефеви Жанкойга алып бара. 2009 сенесінің кайтларына көре, Бурнаш көйүнде 13 сокак мевжут олып, 500-ге якын айледе 1,5 бинге кадар инсан яшай. Бу ерлер хакында Кырымның камераль тарихлерінде малуматларны тапмак мүмкін. Кырым ханлығының соңғы деврінде бу көй Насыл кадылыгына кырып, Карасу базар каймаканлыгына айыт олған. 1783 сенесі ise Екатеринаның ферманына көре бу ерлер Таврия губерниясына кырып келе. Көйнің ең қиметлі ве тарихыны білген инсан Завен Туйсуздыр. О 1925 сенесі Сейтлер қасабасының Демяновка Эвелге ады Азизкойде дүнияға келген. Шымды о Бурнаш көйінде яшай. Азизкой Бурнашнен янмаян олып, йолнен айырыла. Қарт бабайның балалығы айны шу ерлерде кечкен. Өзі Эрмени олса да Кырым татар тіліні яқшы біле. Татаржа менің адым Юсуф дей. Оның көз өгінде жеңіктен евелдегі Бурнаш көйі аляда тұра. Мельница бар еді, жар бойда водяной бар еді. Водяной. Суман кетеді. Сад был здесь стоит это, шелковица. Алива Бахай, вот там сад был, он командовал там. Понимаешь, я с ним говорю, Суинахай был председатель колхоза. Вот, Тувар Бареда, Ат Бареда, Хой Бареда, Бостан Бареда, Харбутси Бареда. В общем, вообще толгеды. Колхоза, о, татары были умные, трудяги были. И сейчас трудяги. Шунда трудяги олар. Şimdi dur kara hep yerde kiprisi. Biz geldik bunda bir şey yok idi. Bir şey yok idi. Onlar geldi, пожалуйста, все полно. Архив малуматларына көре 1805 сенесі октябрның 14-інде 11 азбарда 120 инсан жедвелге көрсетілген. Ве 1842 сенесі қоранталарының сайысы 29-ға көтеріле. Эвел заманлары бу ерде бір соқақ олған. Шымды о меркези соқақ сайыла. Соқақның соңында ескі Кырым татар қабрыстаны олған. Шымды айны ерде маллар отлап юрелер. Яңы қабрыстан есе Сейтлерінің yolunda ерлеше. Қатыраңызда олса 2008 сенесі Сейтлер мезарлығындаки диварларны йықтып, 220 башташ белгісіз инсанлар тарафындан сындырылған еді. Бұл инсанлар афсуски тапылмады. Шымды қабрыстан тынчалда тем-теміздір. 1864 сенесінің ревизиясына көре Бурнаш тек Кырым татар көйі сайылып, Бұйық Қарасу янындаки жәмесінен қайт етілген. 1987 сенесі ise 50 азбарда 247 инсан яшағаны малум. Көйнің четінде, бақчаның ортасында халқымызға енді яңы жәми қызмет ете. Мұнда келгенім 92-дің башында келдім. Башта сакты ешледім, Симферопольде ешлеп бердім. Частныйсын мұнда келіп, өзім көйіме, бабам көйі бойше келдім. 2001 жылда геологлар келіп топырағын пробасын алып кеттілер. Ана шу жылда олар кеткенсін, бір айнасын жамы құрмақ келі четверді келгенсін құрмаға башладық оны. Мен келгенде бері топырақ бош ер еді, бір шей жоқ еді. 4 көшесіне 4 қазық қағып, белгілеп салдық, қағанысын башладық қазмаға. Оны екі кіші спонсорлары Садовский арабайдан. Бірсінің ады Мұхаммед, екіншісінің атын ұнтқаман. Екіншісінің теран қиынжа айтмасына. Шома бірінші Мұхаммед болғансын есімде қалды. Олар спонсорлық етті. Екі кішілер де ярдам берділер. Балалар Хашарға келді. Қағаны өзім бригадан нетіп, балалар келіп, сол жамынды көтермейін еттік. Құрмаға. Яқшы болды, қуандым өзім. Потому что ең қатында, үйінде яқын берді. Шымды есе жәменің алы бойле. Яз күндері тәтел вақтларында яш несліміз үшін Азов медресесінден келген ожаларымыз дини дерслерні алып баралар. 3 ел девамында имамлық япқан сервер аға
көй дуаларыны ве жаминен бағлы тедбірлеріні алып бара. Cuma namazlarında insanlar biraz çok ola, 25 insan ola, 25-30 kadar bolup kala. Bunday günlerde az, bir-iki kişi ola. Cuma namazlardan son mına ullerimizge degende dualar okuyumuz. Mına bultur oraza bayram o'tkazdik, Qurban bayram o'tkazdik degende insanlar çok edi. Yer tapıştırdık. Ballarga degende batut degende getirip koyduk. Ballar oynap kovandılar degende öyle şeyler kolumuzdan kelgende ettik. Jaminin etrafı elbette bağ-bahçe. Rustem ağa er kunamında boş durmayıp, etraftaki yeşilliklerini ekip, Allah'ның evini bol nesil tereklerinden güzelleştire. 1 gektarga yeri var. 1 gektar sorap alganımız sebebi şonu kişilerini östürüp, netip, terek etip kişilerge aşatmaga, kişiler ağız tiyer neter, lüserkanı satıp, finansirine çolup, camiye faydası ser dep şosun etimiz, aldık. Bu abrikos, черешня, вишня, ayakta груша, alma, kalavinitin soyu var. Artta sarjınsılar var terançık. Bakanımız şu, suvaramız tereklerine. Temizleyimiz, temiz. Bu yıl teraka ne bolayatır da teraka. Bulmasa temiz sırayı. Başka camilerge karaganda bizden makta yediler bu netke vakti. Jaminin içi keng, vatandaşlarımız için bir şaraitler yaratılgan. İkinci katta apaylar için yerde var. Ama yıllar geçip, dış tarafından bazı işlerini talep ete. Muhakkak sponsor bolsa yaxşı olar edi. Sponsor bolmasa kaynalacak bu kişilerden toplagan özü bazar körüp oturad magazinden kişiler kaçkımış durgandan. Çünkü içkeri yaxşı, içkeride nesi yok. Vatandaşta içkeri pastayanla karala, netli. Çıkarı fasat 2001'de başlandı. 19 yılda endi snip boyunca aytganda 3 yılga remont etip durmak gerek. Bu 19'uncu tabir netilgen yok bu yerinde. Akçası yok, finans etmek kişi yok. Şomateran kıyınca toktap durar. Koy halkı umudunu söndürmeyip, kolundan kelgeni kadar Jamini yaxşalda tutalar ve vakit Allah'ның evini toldurmağa niyet eteler. Camide namaz alvarıla, camide iftarlar etli, camide dualar ötkezli. Bana baş taş koyduk, 44. senesi vысылка etkendi cemaatin. Bana çocuk vermeyler bize miting yapma, bana biz soradık, glava administrası dedi, cami оформили, da, ставьте dedi. Bana koyduk baş taş, cemaattan para cıydık, cemaat 100 pay verdi para. Cıydık koyduk, gelip dua ettik. Cemaat bana 18 mayda cıyılamında dualar ettiler. Endi Kennedy tarixga qaytsak, 1930 senesi Seyitler rayonu tizili. Elbette Burnash bu yerlerge kire. Çok vakit geçmey ikinci Cihan Jengi başlana. Son halkımızın faciası sürgünlük. Bala olup çapıp yürgen Zavenaga bu günlerini iç hatırasından çıkarmay. Когда машиналар келді, сетелді, seveli, kaçtı, keti, şimdi sen de ketersin, bizi kovacaklar. Машина geldiler, onlarını на машину, я иду по дороге, Сулайман geldi mi? Babay diye ne buldu? Ben diyeyim ana смотри, вот татар вивоз. Babay diye делама, за имями поедем diye. Как чувствовал бабай, понял? Onlar biledi endi, hatlar biledi. Ne bu tut ne diyeyim, hepsi Hazar olacak mı dedi. Nesmen bulmayacak, Tatar, Ermeni, Rum, Bulgar. Не плачь, сынок, после них нам придут, потому что их вагоны придут точно так. Onların vagonu keldiler, sabah жатамыз. Maşı keldiler, винтовкаman, охрана keldiler. Давай,
Берите, что можете, не alacaksın. Ha, ne alacaksın? Anam bayılır, bilmem çana kaldı mı ne aldı. Жылай bayılır. На машину, вот тут кала военкомата, военкомат бар да. Турайтлер, вагонлар, мен кетемен, роман. Жылайман, халық кетеді. Что ты, дед, плачешь? Вот тут нас грузили деймен. О, грузят. Ай-яй-яй. Қартлар жолда олеледілер. Жолда ташлайлар дей. Придет дить скорая помощь. Какой там скорая помощь? Какой там скорая помощь? Господи, он там ашадлар, хутлар оны. Çok vaqt o'tmezden Ermenilerini de sürgün ettiler. Zaven ağаны bizim halkımız gibi Uralga yolladılar. Ай-яй-яй, заключенный. Biz görmedik. Bizde yok, terekler, yolka, лес, дремучий, тайга, волк. Meni için volkları aşadı. Belki kaçıp gittim. İlk kaçım aşadılar. Ana, barak. Taraftarlar barak. Ne yapacak? Никогда не забуду. 4 tane ağaç bunda getirdiler. 50-60 градус moroz. Soğuk gençsin, soğunacaksın. Nasıl soğunacak? Ай-яй-яй, бедный мамка. Senin anan, benim anam. Rvut эти бедные эти. Березовые это. Чахалат, она, вот рамос. Барак, понимаешь ты? Пол, ёх, песок. 200 грамм хлеба. Ай-яй-яй, на халк вольдонна. Ой. Когда мы пришли, уже татары там были. Ne geldiniz bunda değil, ne geldiniz bizden olayımız. Ne geldiniz bunda değil. Anam değil, bizi getirdiler. Bizim macdan olayımız bunda, ne geldiniz bunda değil. Bayağı сколько мер, никогда unutmam. Никогда, я, слухай, плачуть, жылай, 14 12 yaşında bala, жылай baykuş. Ne жылайсың? Benim apamdan kezemiz mi? Ne жылайсың? Anam öldü, kırdık anası bezdi, öldü, jata, tahtada. Понимаешь, холодно, бедный, Романом все бедный. Ну, что я помогу, я сам голодный. О, я бедный, назад, білмеймін, не болды балға, білмеймін. Вот как было. Біреу қарамайды, кім керек сен? Предатели дейді. Предатели. Вы предатели. Бабам байғым, совсем аяқлары ауырды, шышты. Вы предатели дейді. Сен соғыр, нас соғырмайсың, предатели. Какой же предатель дейді? У меня 3 сына дейді, погибли дейді. Какой же я предатель? 1944 senesi vatandaşlarımız Kırım'dan sürgün etilgen soň, bu yerlerge Tambov oblastinden 320 aile getirilýär. 1950 senesi ise ikinci getirilme insanlar Ukrainadan ola. Çok vaqt geçmey Kırım tatarlardan gayrı diğer halklarını Kırımga qaytardılar. Zaven ağa öz koyuna qaytıp kele. Onun tariflerine göre boş evlerde aç köpekler ne yaşamağa bilmey ekenler. Kalgan sürgün etilmegen insanlar tatarlarının her bir şeyini darmadağın etken. Zaven ağa o vaqt yaş olsa da çok adetlerimizni hatırlay. Bayram, toy, atman ketemiz, sağa kelemiz, toy. Senin anan yasın platok на лошадь, bayay atqa. Sağa ketemiz, baylay, platok, понял? Ana, bizim toy, тоже так само. Toydan evvel elbette kız men tanışıp meselesi olgan. Burnaş koyunde nasıl kelin alganını Zaven ağa külüp aytmağa başlay. Nevesta, айтайын sana. Benim atım aldı o. Bu Jülay Boktan Turay. Tenzile. Bizde var edi separatör. Olar Azikoy'den separatör az dedi. Bizde var edi. Hani de var. Olar getiriyor süt. Amerim apa biledi. Olar подруг oldu. Olar подруг oldu. Olar dost dediler Meryem apaman. Tenzile. O getirip sütü saldı. Kopağı saldı. Осы Meryem apa aldı gittiler Toğay'a. Toğay'a gittiler. Biz balaydık. Ben gördüm özüm. Yaşı atlarman. 3 tane mınday serverde yaş ballar. Onu birden bay aldılar, captılar. Tenzilerini koni. Hoppa! Kurçura. Son bir haftadan indi ki sabah
Sabah geldi. Kemal Akay. Abgaya. O bilmedi bekim. İnsan bilmedi. Meryem Ayta. Sizin kızınız değil. Senin kızını değil. Ukrayna хлопцы diye aldılar diye. Yaşlar diye. Son bir haftadan geldiler ende. Ondan ki ben uzun geldim. Geldiler ondan mesaflar geldiler. Kiev geldi. Все, понимаешь? Sonra o bizim kelleri kısa ediler. Понял? Той olsun bir bayram, nağme ve yersiz olmay. Zaven ağanın sesinde aynı eski tilini, telaffuzunu tapmak mümkün. Ayşe senin saçın benden olaydı. Saçları da senden, taraması benden. Ben ölürüm ayrılmam senden. Uzun unuttum hem de. Ta buradan aytayım mı? Araba kapı aralık, ne bakasın analık. Benim de yarımım bunda yok. Mağada dünya karanlık. Ben kubbeli ben de başımı unuttum. Ben kubbeliydim. Çok şeylerini bilgen, endi yaşı sebebinden kartaygan Zaven ağa, kene de kuch kudretde yaşay. O vaqtlardaki aşlarını hatırlap, o'zining evinde fırınını yapkan. Evvel zamanları burnaş insanları tavaga hamır koyup, soң üstünü dabır tavanyen yapıp, otmek pişirgen ekenler. Açlıkны görgen insanlar vaqt aşlarını saklaylar. Şimdi burnaş koyune O'zbekistonning Chirchik, Samarqand, Guliston, Shahrizabz degan yerlerinden halkımız qaytib kelem. Eğer neni alsak, biz kelgan yillari bu koylar ko'rinishi bek yaxshi edi. Mana bu yerlar ana rechkadan boshlab ana Seminoy ko'rinishi hepsi baqcha edi. Sovet hukumati so'ng razvo bo'lgan so'ng hepsini karchavat etib tashladilar. No kelganimizda endi hepsi kishi bilan bizni yaxshi kutib olmadilar. Propiska meselesi bek qiyin edi. Uylarni hepsini sotib oldi. O ham selsavет unda rol o'ynamaydi. Kolxozning reisi разрешение bersa, xazayinda o xazayin maga sataydi. Propiska meselesi bek qiyin. Жил площадьda bek qiynadilar. Sonra propiska yapqanlardan so'ng kolxoz ishga oldi. Ko'p kishilar, почти 200 dan ko'p kishilar kolxozda ishlaydi. Kolxozlar razvo bo'lgan so'ng hepsi kishi mal, огород, ana shoman o'g'rashamiz. Shu огородni arkasından, malın arkasından evler yaptık. Koyda evvel zamanları 4 sınıf olgan. Başlangıç tahsilini balalar Asma Köprüden so'ng yerleşken Nova Ivanovka koyunda olgan yaş tahsil mektebinde alganlar. Bu koy haqında birinci ma'lumotlar 1915 senesine ait olup, kefe sыңарlarına boysungan. Sovet hukumeti devrinde ise içki kasabasına ait sayılgan. 1926 senesi dekabrning 17'sinde Nova Ivanovka koyunda 300'ge yaqin insanlar yaşap, Rus, Ukrayin, Bolgar, Bulgur ve Belaruslar olgan. Mında Rus mektebi olgаны qayd etilem. Nova Ivanovka koyu evvel zamanlardan beri ferma olarak hizmet etken. Bu yerge getirilgen insanlar elbette aynı şirkette çalışıp ailesini bakkanlar. Koyda Kennedy o fermalarının binaları saklanıp kalgan. Koyda aynı zamanda 4 sokak yerleşken. Ayrı yerinin mektebi yok. Koy yaşları elbette Burnaş mektebine katnaylar. Aynı mektepte Kırım Tatar tili ve edebiyatı derslerini çok yıllar devamında Gülsüm Ablazova alıp bardım. Bu insanların talebeleri şu sırada men de hocamızga o'z minnetdarligimni bildirem. Koy ise bir mevsimde yangi tusga kiyinem.
Отлар өскен соң инсанлар малларны сүрүгө жиберелер. Бурнаштан Нова Ивановка койуну Салгыр өзені боле. Шымдыки вақытта бол суның толмасыны көрмек мүмкін. Украина вақтында бұл су Қырымның Шымал каналына түшеді. Шымды мен ба құрыды. Нова Ивановка койуне қайтқан ватандашларымыз вақыт өз иждатларыны аңып, олар үшін дуа етелер. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Тамырлары Сақ районының Алач ве Байгелді көйінден олған Ремзи бей, Өзбекстанда чоқ еллар девамында юк машинасында çalışып, нефақадан соң bu ерлерні бегеніп келе. Bu yerler bek yaxşı yerler, yeşillik, atraflar, derekler, gaz getirdiler, hani gaz aldık, su var, svetimiz var, sönmey, постоянный bola. Halkımız bunda köpçülük, malnen de uğraşa, teplitsa topraklarla da uğraşa, su yakın yerastı suyu. Şondan su alıp, suaralar cemaat. Hizmet etse halkımıza, Kırım'ın Yeşil Ada halkına, cümlesine uzak ömür, Kırım'ımız ebedi yaşasın, halkımız, milletimiz bir olsun. Hepsi mabet yaşasınlar. Бақытлы болсындар, шаттылы болсындар. Я Раббим, амин. Әрбір айленің байлығы ве меңлігі бұл тарихтыр. Новоивановка көйінде яшаған Капия ханым да өз сигерліклеріні торунларына аңлата. Бұл қыран мені қартанамнан қалған. Қартанам Сақ районын Айдарғазы көйінде яшаған. Шо қыранман Өзбекстанға барған. Қартанам 100 yaşına кіріп кешінді Өзбекстанда. Мына біз Қырымға қайтып келдік. Шо қыранын та қайтарып, өз юртына, өз ватанына қайтарып кетірдік. Бұл шақта қартанамкі. Енді келінігінде таққаным, онда мына қайтарып кетірдік Қырымға. Капия ханымның қартанасы Зория ханым Қырымдан сүргін олған вақтында айны жылтлы тақтадан олған Құранны алып жолға чықа. Беліндегі құшақ кенеде о алда сақланып тұра. Elbette böyle келечек тарих сәйфелерімізні бізім яшларымыз біліп, сақламақ кереклер. Көйсе өз аятыны, сабасыны қораз қычыруынен девам ете. Көйнің тешкермесіне көре 2017 senesi Novoivановка көйінде 234 ailede 617 insan yaşa eкен. Күнің ішінден ватанға нұр енсін. Шан шереф қошылсын ватанның шанына. Отлақлар гүрленсін, будақлар бүрленсін. Кең yollar açılsın тынчылықның таңына. Юнус Темиркая.